Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mbahaye ikaze hano ku Ibendera TV n'umwanya w'amakuru twinjiyemo muri iki gitondo. Turi kuwa gatandatu ni tariki 5 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ya makuru araza kwitsa no kwibanda makuru y'imirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni nyuma y'imirwano ikomeje gukomera hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na koalisiyo yo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aya makuru turaza kuyinjiriramo muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira. Turabwira ko n'undi mu mujyi wa Uvira hongeye kumvikana ubwicanyi bw'abaturage b'inzirakarengane. Amakuru atugeraho aravuga ko abagera kuri 4 aribo bamaze kwicwa na Wazalendo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kwerekeza no muri teritwari ya Fizi, naho ni muri Kivu y'Amajyepfo. Tubabwire ko imirwano yongeye kuramuka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo, by'umwihariko ariko hakaba harimo n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko muri Masisi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gutana mu mitwe no gutwikana n'abarwanyi ba Wazalendo zitwa Nyatura. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kugaruka ku magambo akomeye ya Fande Rugabo w'abarwanyi b'intare za Sarambwe amaze gutangaza, dore ko ari amagambo akomeye ariko kandi n'amagambo ubona ko ari amagambo yo guca gasuzuguro gakomeye cyangwa se karemereye. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko abasirikare 5 ba Uganda bamaze gupfa urupfu rubi. Turaza kurebera hamwe uko byabagendekeye. Hanyuma turaza no kugaruka ku nkuru y'incamugongo. Ni inkuru Shamugongo irimo kumvikana mu gipolisi cya Kongo. Ari abapolisi bamaze gupfa urupfu rubi. Ese bazize iki? Ese ni bangahe? Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru hano ku Ibendera TV. Rero mwese nongere mbahe ikaze. Reka mbibutse niba wamaze kugera hano, terekeho like yawe. Bakandi ugeze hano ari bwo bwa mbere, uterekeho subscribe yawe. Mu gihe uterekeho subscribe kandi uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe d'or notification, kugira ngo makuru agera hano ku Ibendera TV uhita uyabona tuyakoherereza mu gihe abandi batakaza umwanya wo kujya kuyashakisha. Turanakwibutsa kandi ko ushobora kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe batandukanye, ufata link ukadepoza amagroupe wiberamo, ubundi ibintu bikaba trebye 5 kuri 5. Reka mu kanya gato rero ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, mwese aho muherereye, ababwerankori, aba Kayonza, abo mu Rutsiro, abi Rubavu, mwese tubahaye ikaze. Nako kandi duhaye ikaze abaherereye mu bihugu byose bya Afurika. Tubahaye ikaze kandi n'abaherereye mu bihugu bya kure, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, mu Buholandi, muri Norvege. Mwese tubahaye ikaze. Ya makuru reka tuyanzikire mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu bagera kuri 4 bamaze kuraswa, barashwe muri iri joro ahitwa bakaba barasiwe n'ubundi ahitwa Refadi. Ahitwa Refadi na gace n'ubundi kegereye ahitwa Shirika la Kabindura, na gace kandi kegereye ahitwa WTMC Park Kashekebwe. Ahangaha rero hakaba hamaze kurasirwa abantu bagera kuri 4 mu rukerera rwo kuri uyu munsi.
barasiwe ahangaha biravuga yuko ngo ari abagabo 3 n'umugore umwe n'ubundi ngo bakaba barashwe bazizwa ko ngo ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Amakuru akavuga yuko ngo barashwe na Wazalendo zibaziza kuba ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge, abandi kandi bakavuga yuko ngo barashwe bazizwa yuko ngo baba babaketsemo ko ari maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru rero akaba avuga yuko aba barashwe ngo bamaze kugenda abatuma abaturage batari bakeya n'ubundi bakomeza guhungabana, dore ko n'ubundi makuru yo ku mugoroba twabwiraga yuko abaturage bakomeje kugenda binjira ishyamba n'ibihuru hagamijwe ko barimo kwihisha kubera imikwabo n'ubwicanyi bwa hato na hato bw'izi Wazalendo. Magingo ya rero ukabona ko ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, nubwo ariko kandi bigaragara ko uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gushyigikira ibingi abarwanyi b'intare za Sarambwe. Makuru akavuga ko bamaze kugaragara mu bice bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Uvira, n'ubundi akaba ariho mu minsi mike ruzingiye, kubera yuko biravuga yuko ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kongera kubura ibikoresho bagatangira noneho kwataka abashoza intambara, dore yuko muri iyi minsi aho abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kugenda abisanga mu mirwano, naho n'ubundi barimo kugabwaho ibitero, n'ubundi bagakora contre attaque yo guhangana no gusubiza inyuma ibi bitero biri kubagabwaho. Ngibyo rero ibyo twababwira aba bantu bamaze gupfira mujyi wa Uvira, ubwo kubifuriza iruhuko ridashira. Muri Uvira naho ni muri Kivu y'Amajyepfo, urugamba rwongeye kwambikana mu gitondo cyo kuri uyu munsi, ni hagati y'uko Wazalendo n'ubundi batanya mu mitwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Wazalendo zirimo kurwana cyangwa zirimo kwataka ziri kumwe n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Muri iyi mirwano kandi ngo harimo no kwataka bo ku ruhande rwa FDLR. Ni imirwano yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi hagana mu rukerera isa 10. Imirwano ikaba yongeye kubura hagati y'aba barwanyi bombi. Ni imirwano kandi bivuga yuko ngo irimo kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje. Ni imirwano kandi bivuga yuko uyu munsi ngo abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ntago bigeze bakoresha drone, kubera yuko mu minsi ishize bazikoresheje abarwanyi b'intare za Sarambwe bakazihanura, ahubwo ubu ngubu ngo barimo gukoresha intwaro zisanzwe, ni ukuvuga imbunda ziremereye n'izoroheje. Ikindi kandi nababwira nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi nabo ngo barimo gukoresha intwaro ziremereye, ndetse muri iyi mirwano biravuga yuko ngo harimo gukoreshwamo amabombe, n'amabombe bivuga yuko ngo harimo kohererezanya ku mpande zombi. Ngibyo rero ibiramutse ahangaha muri Fizi naho ibintu bikaba biramutse nabi cyane, dore ko n'ubundi ibintu bikomeje gufata intera mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikaba yongeye kuramuka hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo ahitwa Rwashoga, nyuma y'uko n'ubundi ku munsi w'ejo abarwanyi b'intare za Sarambwe bakubise Wazalendo zitwa Nyatura, ariko n'ubundi kugira ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe iki kibazo banagishyireho iherezo rirambye, bakaba bongeye n'ubundi gukomana no gukubitana n'izi Wazalendo, ni nyuma y'uko zongeye kuzinduka n'ubundi zigaba ibitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe.
abarwanyi b'intare za Sarambwe nibo bari barimo kugenzura uyu mudugudu wa Rwashoga uherereye mu gace ka Bashari Mokoto, ariko abarwanyi ba Wazalendo n'ubundi bakaba bongeye kugaruka kugaba ibitero kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe. N'ubundi rero imirwano yongeye kuramuka, ariko ngo abarwanyi ba Wazalendo n'ubundi biragaragara ko ngo nta mbaraga bafite, kubera yuko ngo barimo kurasa bimeze nko gushotorana, bagacwedeka, hashira akanya bakongera bakarasa, ibintu ubona yuko n'ubundi ngo bagamije gutesha umutwe cyangwa se gushotorana. Imirwano rero yongeye gutangira saa 11:30 zo muri iki gitondo. Urugamba rukaba n'ubundi rumaze kwambikana mu kanya gatoya cyane gashize. Wazalendo zitwa Nyatura rero bakaba aribo bagabye ibi bitero cyangwa se bashotoye cyangwa se bashoje urugamba bakarushoza ku barwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bakomeje kohereza ibiturika biremereye kuri abarwanyi ba Wazalendo. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Ubu amasasu akaba n'ubundi arimo kohererezwanya ku mpande zombi. Ikindi kandi nakubwira nuko ngo abarimo gukomereka ni benshi. Ikindi abaturage bo ngo bakomeje kugenda bahunga bava muri uyu mudugudu urugamba rwambikaniyemo bajya mu bindi bice byegereye ahangaha. Reka twihuse tubabwire ko n'ubundi hari inkuru y'incamugongo iturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru iturutse mu gipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ahitwa Beni abapolisi bamaze gupfa, kandi bapfa urupfu rubabaje cyane. Polisi y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu gahinda gakomeye ko kubura abapolisi bagera kuri 3, bakaba barapfuye mu bihe bitandukanye kandi bagapfa bababaje. Aba rero ngo bakaba barapfuye bari mu kazi. Iyi nkuru yemejwe n'itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ishami rishinzwe itangazamakuru mu gipolisi cya Kongo, aho abo bapfuye ngo ari komiseri mukuru wungirije witwa Mugarukira Ambonye Augustin, wahoze ari umuyobozi w'agashami k'ishami rya polisi muri Masisi. Hakaba witwa AP Mwembo Muteba Gideon wa mutwe w'ingabo zidasanzwe mujyi wa Beni. Akaba ndetse na AP Vuyingo Chongo Bavoni wo mu itsinda rishinzwe imicungire y'abakozi mu buyobozi bwa polisi y'umujyi wa Bunia. Aba bombi rero ngo bakaba barapfuye bari mu kazi. Nkuko rero bigaragara mu itangazo ngo biravugwa ko abapolisi babiri bitabye Imana ku wa 2 tariki ya 2 Nyakanga muri uyu mwaka, no kuvuga Mugarukira Ambonye Augustin akaba ngo yarapfuye n'ubundi yapfiriye mu kazi, naho Mwembo Muteba Gideon we ngo yaguye mu manuka yabereye ahitwa Boyikene. Ku rundi ruhande Vuyingo Chongo Bavoni we ngo yapfuye imbere, aho ngo yapfuye ku wa 4 w'ukwezi gushize tariki 26 Kamena muri uyu mwaka. Uyu akaba yarezize uburwayi ngo bwamufashe mu gihe gitoya n'ubundi bugahita abo umurambika. Igipolisi cya Kongo rero kikaba kiri mu gahinda nyuma yo gutakaza aba polisi bakomeye kandi bose bagapfa mu rupfu rutunguranye. Mugarukira na Mwembo ngo bapfuye ku wa 2 tariki ya 2 Nyakanga muri uyu mwaka bazize uburwayi no mu manuka yabereye Boyikene, mu gihe Bavoni we yapfuye n'ubundi nkuko twari tumaze kubibabwira nawe azize uburwayi. Ibijyanye no kubasezera bikaba rero n'ubundi byabaye kuri uyu munsi, ni kuri uyu bikaba byarabaye ku munsi w'ejo
Yes, byabaye ku itariki enye Nyakanga, ubwo ni ku munsi w'ejo, bikaba byarabereye ku kibuga kiri imbere y'ibiro bikuru bya polisi y'umujyi wa Beni. Ni ibikorwa byaranzwe n'amarangamutima menshi, byitabiriwe n'abayobozi bakuru ba polisi yo muri icyo gihugu, imiryango y'abitabye Imana n'abapolisi bagenzi babo baje kwizihiza ubuzima bwa nyuma bw'aba abapolisi. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri iyi nkuru. Reka noneho twerekeze ku yindi nkuru n'ubundi ivuga ko Afande Rugabo yamaze gutera utwatsi byavuzwe ko muri Alliance Fleuve Congo 23 haba harimo umwuka mubi. Mbere yo kugira ngo twinjire muri iyi nkuru, reka tubanze turebe ngo uyu Afande Fidele Rugabo ninde, ni muntu ki? Uyu yamenyekanye cyane ubwo yavaga muri Canada, aho yaramaze imyaka 10 irenga atuye, aza rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gufatanya n'abanyamurenge muri bice bya Murenge kurwana urugamba bagaharanira uburenganzira n'ubusugire bwabo. Uyu rero akaba yamaze gutanga ikiganiro aho yatanze umucyo avuga ko nta mwuka mubi uri hagati mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo abarwanyi ba 23 na Twirwaneho. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nibwo uyu mugabo yageze i Goma, hari nyuma y'uko umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe umujyi wa Goma. Amaze kugera aha rero nawe yinjira mu gisirikare gufatanya n'abandi kubohoza igihugu cyabo, ariko by'umwihariko mu gufatanya n'abandi baturage kuzamura no gukorera igihugu cyabo. Uyu nguyu rero akaba yavuze yuko ibyo bavuga ngo mu barwanyi b'intare za Sarambwe ngo harimo amacakubiri, akaba yavuze ko ibingibi ari ikinyoma cyambaye ubusa, ko ahubwo ngo bakomeje gufatanyiriza hamwe mu kureba uko abohoza igihugu cyabo. Yakomeje avuga ko Alliance Fleuve Congo ari ihuriro rihuriyemo amashyaka menshi, harimo 23 ndetse na Twirwaneho. Akavuga rero ko bose bakorana nk'abavandimwe kandi ko bose bahuza mu bijyanye n'akazi ka buri munsi. Yagize ati nta macakubiri arimo rwose, ibyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, nta makimbirane arimo, reka. Avuga yuko ahubwo ngo bafite umurongo umwe bose, kandi umurongo bafite ari uwo kwirwanaho. Yakomeje asobanura ko mu Minembwe hari batayo y'abarwanyi b'intare za Sarambwe ihakorera, ahamya ko ikorana neza na Twirwaneho, ndetse kandi yanavuga ko ngo hari indi batayo ya Twirwaneho ikorera hafi y'ishyamba rya Kahuzi Biega, ashimangira ko nayo ikorana neza n'abarwanyi ba 23. Yasoje yagira ati ibyo mbabwiye nibihamya, nta macakubiri dufite, ababizana ni n'abashaka kutugonganisha, ariko ubundi nta macakubiri ari mo hagati yacu. Reka dusoreze ku nkuru ivuga ko abasirikare ba Uganda 5 bapfuye urupfu rw'agashinyaguro, bakaba bapfuye urupfu rubabaje cyane. Mu gihugu cya Uganda hatashye inkuru y'incamugongo n'akababaro gakomeye cyane, aho abasirikare bagera kuri 5 b'igisirikare cy'iki gihugu bapfiriye mu mpanuka y'indege ya gisirikare yabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Mogadishu muri Somalia.
ni kuri uyu wa gatatu tariki 2 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Iyi ndege yari mu bikorwa by'ubutumwa bwa African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, ubwo yageragezaga kumanuka ku kibuga cy'indege rero ngo yaje gukora impanuka nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kurayije. Avuga yuko n'ubundi ngo ari igikuba cyacitse yaba ku gisirikare cya Uganda, ndetse kandi akavuga yuko ari inkuru y'incamugongo ku miryango y'abasirikare, akavuga ariko ko ari inkuru y'incamugongo ku gihugu cyose muri rusange. Kurije yavuze ko iyi mpanuka ngo yateje n'iturika y'amasasu yari mu ndege yangije inyubako zegereye aho iyi mpanuka yabereye, akihanganisha kandi abo mu miryango y'abanyakwigendera, ariko kandi akihanganisha n'igihugu cyose muri rusange kubwo kubura abasirikare bagera kuri 5 bose n'abasirikare benshi. Reka rero mbashimire kandi tugane no ku musozo gutyo, anongera kubibutsa gukora like ntago zirimo kuzamuka, ndabibutsa kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano gukora subscribe kugira ngo dukomeze dusangire amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabashimiye cyane rero, mugire amahoro n'amahirwe uyu munsi wabere mwiza, kandi inkomeza kubifuriza kugira weekend nziza.